Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sahabaları Aus jana Hazraj Madinadagi eng çoң urular. Bugün tündük tüştük degen okşogon. Je solto sayak degendey. Jana başka eki uru. Ekөө ынтымак менен тамашалашып жакшынакай отурган кезде эки уруунун элдери Шас ибн Кайс деген каарыган, бели бекчейген, көзү чекчейген, бирок кафырлыгында өтө каттуу кафыр болгон, динге жана мусулмандарга өтө каттуу душман болгон, каарыганда да душмандыгын таштабаган, бул мусулмандардын ошентип жакшынакай отурганын кызганып кетти, көргүсү келбей калды. Көрө албады. Келди да алардын отурганыга, ушундай ынтымактыгына кызганган кафыр Яхуди бир жаш жигитти айтты, алардын арасына барып отур деди. Отургандан кийин Яуму Буас булардын жеңиш күнүн эскертти. Яуму Буас деген Аус менен Хазрач экөө урушуп, талашып, исламга чейинки болгон окуя. Ал кезде Аус уруусу Хазрачты жеңген эле. Эки тараптан да көптөгөн өлүмдөр болгон. Ошо күндө эскерт деди. Ошо күндөгү болгон булардын шерлерин арабтар да биздегиге окшогон акындар айтышчу эле. Ошолорду эстетип, эски ырларынан ырдап, эски болгон душмандыгын бир ойготуп кой деди. Жана Яхуди Шас ибн Аус жөнөткөн жаш жигит отуруп алып, эсиңердеби андай, эсиңердеби мындай деп эски болгон душмандыкты эскертти да, араларында айтышуу пайда болду. Эки коомду ачууланып баштады. Өткөн тарых, душмандык, жакындарын жоготкон. Аус менен Хазрачтын кебилер кааласаңар дагы бир көрөбүз ошону. Келгиле дагы бир күч сынашалы. Ким кимди жегет экен? Ким кимди жеңет экен, келгиле кайра көрөлү деди. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Аус менен Хазрачтын арасындагы жанагындай чыккан жаңжал пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жетти. Кабар пайгамбарга жеткен кезде пайгамбардын жанына мухажирлерден, Меккеден иман үчүн, ислам үчүн көчүп келген кээ-бир досторун сахабалардын алдында чуркап келип пайгамбар "Абидa'вал жахилия ва ана байна азхурикум". Мен араңарда тирүү турган кезде исламга чейин болгон имансыздыктардын, кафырлардын сыпатына дагы кайтып атасыңарбы? Имандууларда бөлүнүү жок. Мен араңарда тирүү кезген кезде исламга чейинки болгон дагы эле урууларга, улуттарга бөлүнүп баштадыңарбы? Абада из хадакумуллах илал ислам. Аллах Таала силерге ислам динин берди. Мусулман кылып сыйлады. Иннамал муъминуна ихва. Имандуулар бир туугандар болдуңар. Жахилият, исламга чейинки болгон жаман нерселер калды. Аллах Таала силерди дозоктон, кафырлыктан куткарып, иман жолуна баштады. Ва аллафа байна кулубикум. Иман жолунда жүрөңөр бирикти. Силер ла илаха иллаллах келимеси менен бир тууган болдуңар. Эмне болуп атасыңар? Дауха фа иннаха мунтинна. Улуттарга бөлүнүп, урууларга бөлүнүп, бирөөдү кемситүүнү таштагыла. Фа иннаха мунтинна, бул сассык нерсе деди. Урууңду билген жакшы, бирок экинчи улутту кемситпейсиң. Бирөөдүн үстүнөн биз андаймыз, биз мындайбыз. Улутуңа бөлүнүп алып башка улутту кемситпейсиң. Бул не экен? Дауха фа иннаха мунтинна, таштагыла. Бул сассык нерсе. Бул исламга чейинки болгон нерсе. Деген кезде сахабалар эсине келди да, бул шайтандын азгырыгына азгырылып, жакын болсо кан төгүүгө барайын деген сахабалар туруп бири-бирине кучакташып, ыйлап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насаатын уккандан кийин кайрадан кучакташып, болду, ал исламга чейинки болгон. Эми ислам жолунда биз бир тууганбыз, мындай жок. Деп кайрадан жарашып, кайрадан кучакташып жолуна түштү. Урматтуу мусулман бир тууганым, Али Имран сүрөсүнүн 100-аяты. Allah мындай дейт: "Я юхаллазина аману
O Allah'ın barlığına, bilgine iman keltirgen bendeler. İn tuti'u fariqan minellezine utul kitab. O iman keltirgen bendeler. Silerden murdagı kitap eğileri olgun Yahudilerden, Hristiyanlardan kebirlerini uğup alardın artına erişsinger. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. İmanға kelgeningерден кейін дағы сілерді кафірлыққа қайтарып қояды деді. Ali İmran suresi 100. ayet. Urmatlı Müslüman bir tuğan. Бұл оқиғаны эмне үшін айтып отырмын? Бұл аятқа эмне үшін тоқталдым? Ali İmran suresi 100. ayet. Kur'an-ı Kerim бұл Allah'ın sözü mü? Allah'ın sözü. Ben özümden айтып отырмын. Allah'ın sözü. Ve huve kelam Rabbil alemin. Alamdı yaratkan Allah Teala'nın sözü. Allah Tebaraka ve Teala бұл ayette düşmanlıktı, kör albaslıktı, kızganudu, Müslümanların bölüngöndügün küfür dep atap. Eğer siler alardı erçip, daha bölüne turgan bolsoňor, men tündükmün, men tüştükmün, men andaymın, men mındaymın, men kırgızmın, men özbökmün, men dunganmın, bölünseňor, başkalardın sözünü erçip, janagında birbirine kol kötörüge barsaňar, imanға kelgeningерден кийин алар imansızlığa, kafirliğe kayra alıp barıp koyuyor deydi. Ya eyyühellezine amanu in tuti'u, o imandı bendeler, eğer itaat kılsaňar, başysaňar, fariqan bir firqa, bir cemaatga minellezine utul kitap, kitap eýlerden bolgon bir cemaatın sözünü okup, alardın jolun joldasaňar, yaruddukum silerdi kaytarat. Kayda kaytarat? Ba'da imanikum kafirin, imanыңardan keyin kafirliğe kaytarıp koyuyor deydi. Hurmatly Müslüman bir toğan. Kantip kafir olup kalat imandı adam. Kantip tartışat talaşat. Kantip imandı adam birbirini jaman köröt. Eğer bizdin jolubuz bir bolsa, bizdin Rabbimiz bir bolsa, paygambarыбыз bir bolsa, meçitimiz bir bolsa, maksatımız bir bolsa, bara turgan jerimiz bir bolsa, Allah Kur'an-ı Kerim'de emi Ali İmran suresinin 100. ayet ile, emi 101'ge köngül bur. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ. Kantip silerge Allah'ın kitabı okulup jatkan kezde dağı kafirliğe kaytıp kalasınlar. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ. Kantip kafir bolup kalasınlar. وَأَنْتُمْ silerge تُتْلَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın kitabı silerge okulup atpayı. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. Silerge paygambar jönötülgen. Silerin arаңada paygambar var. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللّٰهِ. Kim Allah yolunda birikse fakat hudiya ila sırat-ı müstakim, al tuğra bağıttı, tuğra yoldu tapkan boladı. Hurmatly Müslüman bir tuğan, Allah Teala Ali İmran suresinin 103. ayette وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın dininde bir boğla. وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Allah'ın cibinde bir karmağla, bir bolgula. وَلَا تَفَرَّقُوا bölüm bögüle deydi. Bette hablillah Allah'ın dininde, Allah'ın civini bir de bolgula degen, hurmatly Müslüman bir tuğan. Eğer bardığız Allah'ın dinin karmay turgan bolsak, Allah'ın dini Al-Kur'an. Hablullah bette cip emne eken? Allah'ın Kur'an'da bir bolsak. Eğer Müslümanlar, hurmatly Müslüman bir tuğan, Kur'an'ın hükümlerine baş iysek, Kur'an tokta degen jerde toktasak, jasa degendi jasasak, Kur'an adal degen adal bilsek, Kur'an aram degende aram bilsek, Kur'an kıl degenini kılsak, Kur'an tıygan nerseden tıyılsak. Eğer hurmatly Müslüman bir tuğan, Allah'ın kitabı olan Kur'an'da Müslümanlar bugün düşünse, telefon ile karayvermesen, telefon karagan siyahtı, Kur'an'a köp karap okusak, jana Kur'an'daki buyruklardı jaşoğuzga işe aşırsak, Kur'an üylerimizde okulsa, bizden tarbiya degen dasturkonda Kur'an'ın tarbiyası bolsa, eğer biz mamilebizde, sodabızda, üylönü ülpet toylarımızda, kaygılığızda, kapalığızda, sodabızda, jana başka mamilelerimizde Kur'an'da azdığızga koyup, Kur'an'ın buyruğu menen, Kur'an'ın körsötmösü menen jaşay turgan bolsak, kalaverse esalıqda. Ar bir jaşoodogу ar bir tarmakta. Anda Kur'an'da bardığız bir karmap, Kur'an menen jaşay turgan bolsak, jüröktörübüz bir bolot ele. Kör albastыk, kızganуу degen bolboyt ele. Musulmanlar birbirine jardamlaşat ele. Musulmanlar bir küç bolot ele. Muhammedun Rasulullah. Muhammed aleyhisselam kim?
Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam elçiler ruhamaun beynehum, öz ara Müslümanlar birbirine meğerimdi. Müslümanlar ne eken? Birbirine meğerimdi, birbirine boğurken. Aşidda alel kuffar, kafirlarga karata alar küçtü jana bekem. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Müslümandardı emne üçün zayıf. Ne üçün bugün Müslümandardan küçü yok? Müslümandardan kadır barkı yok. Sebep Müslümanlar birbirine talaşat, birbirine kızganat, birbirini kör albayt, birbirine kurdoğumat kılat, birbirine talaşat. Ümmettün, eldin küçünü yok kılgan nerse en çoğun bul eme bölünüp jarılуу. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jogorda okulgan ayatlarga tereң köngül burup izildep kör. Tereң izilde, oy jügürt. Keyinki ayatga köngül buram. Ali İmran suresi 105. ayat. 100, 101, 102, 103, 104, 105. ayat. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا. Silerden murdağıday bölüngönleri bölünbögüle deydi. Silerden murdağılar bölüngön siyahtı bölünbögüle. وَاخْتَلَفُوا. Alar birbirine talaştı, tartıştı. مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُ الْبَيِّنَاتِ. Alarga Allah Taala'nın bayan bolgon Tavrat, İncil, din kelgenden keyin, paygambar alarga bagıt alıp kelgenden keyin de kollarına Tavrat, İncil turup, alar tartışıp talaşıp bölüngönler siyahtı. Bugün bölünbögüle, silerдің kolunarda Kur'an var. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Al kollarında Allah'ın bayan kılıuçu, biriktirүүчү kitepleri turgan kezdile tartışıp talaşıp bölüngönlerge ulaika lahum azabun azim. Alarga katты azap var deydi. Bugün de bizim kolumuzda Kur'anımız tursa, paygambarın sünneti tursa, eğer bölüne turgan bolsok, bizde hiçbir küçüğümüz yok. Bizge Allah'ın katты azabı oladı. İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şi'an. Dininde bölünüp şia degen cemaat, partiya bolup bölünür. Leste minhum, ey Muhammed sen alardan emessin deydi. Ey Muhammed, dininde bölüngöndördün, sen alardın paygambar emessin. Alar senin ümmetin emes. İnneme amruhum ilallah. Alardın işi erten Allah Taala'nın aslında barıp kaytarıladı. Summa yunabbihum bima kanu yef'alun. Kıyamatta Allah alardın kılgan jorugunu Allah haber veredi. Ey sen Kur'an'ın bir dedin, Rabbim bir dedin, paygambarın bir dedin, biroq böldün. Eldi bölüp jardın. Ay Muhammed, paygambarı sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala aytadi, ey Muhammed, sen eldi bölüp jargandardan, sen alardan emessin, alar senden emes deydi. Hurmatlı Müslüman, bu paygambarın ümmetine eken dinimiz biriktiredi, bölübeydi. Eldi bölüp jargan men Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetimin desen, eldi bölüp jarbaysın. Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem Bilal Habeş, Efiyopya'dan kelgen Bilal'dı, Rum'dan kelgen Suhayb'dı, Persiya'dan kelgen Salman-ı Fars, bardığını innemel mu'minun ehvu, bardıqlar imandılar bir tuğan dedi. Kaysi bir insan Müslümanmın dep, Rabbim Allah paygambar Muhammed dep eldi bölüp jaraturgan bolsa, cemaatı bölüp jaraturgan bolsa, eldin sözün bölüp jaraturgan bolsa, eldin arasında düşmanlık tarqatsa, kör albastıq tarqatsa, al hurmatlı Müslüman bir tuğan Kur'an'ın körsetmesinden, paygambarın sünnetinden alыс adam. Bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz birimdike, birbirimizni düşünүүgө, birbirimizge meğerimdүү bolууга, borekerlükke en muhtaç vaktimiz. Jogorda kebir ayatlarga toktolдum. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, bul jogorda okulgan ayatlar bardıq emnege çakırıp atat. Müslümandardın birimdigi namaz farz bolgon siyahtуу, zekat farz bolgon siyahtуу, Müslümandardın birimdigi farz. Biroq kede biz oşo farzga köngül burbastan anday bolup kede ulutqa, kede uruğa, kede jerlerge bölünüp kalışыбыз mümkün. Al эми alımdardın, davatçılardın, ügüt nasihatçılardın mildeti Müslümandardın birimdigini düşündürүү, bölüp jarуу emes. Hazreti Umar'dın balası Abdullah mınday dedi.
Hatabana Umar bil jabiyati. Jabiya деген жерде Umar bizge hutba kıldı, kayırlığı жасады. Kim hutba kıldır? Hazreti Umar. Hatabana Umar. Ya yuhannas, o insanlar dedi. İnni kumtu fiikum makama rasul. Hazreti Umar aytты, men sizlerдің алдыңарға пайғамбар тұрған жерге, пайғамбар шыққан минбарға мен шықтым. Hazreti Umar айтады. Пайғамбардың ордuna мен тұрып, пайғамбардың аманатын сілерге жеткізіп отам, саллаллаху алейхи вассалам. Faqala usikum bi ashabi. Пайғамбар айтты, менің сахабаларым менен бекем болғыла, сахабаларымды сыйлағыла, урматтағыла, сахабалардың жолын жолдағыла. Summellezine yelunahum, kiyin tabi'inlerden yolun joldoğula. Summellezine yelunahum, kiyin tabi'inlerden yolundan erçigile. Summe yafşul kezibu, andan kiyin adamlar arasında kalpıçı, jalgan tarqap ketet. Hatta yahlifur racul, adamlar keyde bol boğan nersede jalgandan kasam içkenler, körbögen nersege kördüm dep göğülük ötkönler başlaydı. Kiyin Peygamber, ala köngül burga, la yahluvannar racul bi imrati illa kana salisuhuma şeytan. Qaysı жерде bir erkek çoçun ayалы менен жалгыз қалса, таксиңде, бөлмөдө, жумушта, конторада, bir qaysı erkek çoçun mahram болбоген ayалы менен bir жерде жалгыз қалса, алардын üçüncüsü şeytan dedi. Aleykum bil jamaa. Men hadiste toktala turgan tekst şu. Sizler cemaat menen bolgula. Aleykum bil jamaa. Birimlikte cemaat menen bol. Ve iyyakum vel firqa. Bölünüden saktangıla, bölünüden etiyat bağla. Fe inne şeytan, elbette şeytan ma'al vahid, jalgız menen birge bolot. Ve huve minel isneni abbad. Ek adamdan şeytan alыс bolot, üçөөдөн andan alыс bolot. Cemaat menen bolgunda şeytan aralaşı kıyın. Men arada bahbuhatel cenne felyelzim el cema'a. Kim beşte jırgonu kalasa, beştin törün kalasa, al cemaat menen bolsun. Emi hadiste mınday deydi akırında Peygamber. Men sarratu hasanatu. Kimdin kılgan soğuk işleri kuvandırsa, soğuk işleri sizi kuvandırsa, ve sa'atu sayyatu, kılgan kataların seni kaygırtsa, fezalikumul mu'min, oşol imanlı olat dedi. İmanlı adam kılgan жақшылығына kuvanat eken, jamanlık kılıp koysa ne eken? Kaygırat. Oh, şunu kata kılıp koydum, tuğra emes kıldım dedi. Hadisten negizgi toktala turgan nersemiz aleykum bil jamaa, cemaat menen bolgula, bölünbögüle, ve iyyakum vel firqa, bölünüden saktangıla. Emi kör hadiske kayradan toktalım. Hazreti Umar çıktı da ne dedi? İnni kumtu fikum maqama rasulillah fina. Peygamber bizge çıkıp kayrılgan siyahtı, men Peygamber'in orduna turdum деп атат Hazreti Umar. Пайғамбар сілерге насаат қылған сияқты, мен де бүгін пайғамбардың жанына шығып, ордына шығып насаат қылып жатам дегені, бұл жердегі өте манилүү нәрсе, бүгінгі уламалар, үгіт насаатчылар, молдакелер, қазылар, имамдар, даватчылар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кейін пайғамбардың ордына шығып, пайғамбардың вазифасын, милдетін атқарып атауы, андай бола тұрған болса, алардың милдети, алымдардың милдети не екен? Адамдарды биримдикке, ынтымаққа чакыруу. Улутчулдукка, урууларга, трайбалист деген болбош керек. Урматтуу мусулман бир тууган. Бирок алымдын сыпаты кандай болуш керек? Ahzab сүрөсүнүн 30-аятı. Алым Allazina yuballiguna risalatillah. Allah'ın dinin jetkizүүчүлөр. Ve yakhshawnahu. Allah'ın dinin jetkizүүчүлөр, alar Allah'dan kana korkot. Ve la yakhshawna ahadan illallah. Allah'dan başka hiç kimden korkpoş gerek. Allah'ın dinin jetkizgeninde kazino aram dedim mi? Aram al. Bu Allah'ın dini. Sen emne desin de. Arak aram mı? Aram. Allah'ın dinin jetkizgende bir gana Allah'dan korkmasın. Ellezine yuballiguna risalatillah. Allah'ın dinin jetkizүүлөр ve yakhshawnahu. Allah'dan korkuşat. Ve la yakhshawna ahadan illallah. Allah'dan başka hiç kimden korkmaydı. Ömürdü bergen kim? Candı aluvchi kim? Rızkını beruvchi kim? Allah Teala'dan. Ahzab suresi 39-ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğan.
ошо Алладан коркуп адалды адал, арамды арам деп айта алсаң, анда сен ошо пайгамбардын макамына туруп, ошо пайгамбар жеткизген милдетти жеткизген болосуң. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн кээде биз мана динде жүргөн инсандар бизге жарашабы? Мешіттен шыққан кезде қарап тұрып өзің оқшаған формадағы салам бересің. Өзіңнен башқаға салам бербейсің. Мо біздің жамааттан, біздің топтан дейсің. Екіншісіге салам бергенге жарабайсың. Даватчы даватчысыға, же башқасы башқасына. Кейбір қиындар бар. Сүннет оқуяға шығып алады да өздері бір-біріне тұра береді. Алардан башқаға салам беріш болмайды екен да. Урматтуу мусулман бир тууган. Эмне үчүн биз өткөндөрдүн, мурдагылардын кейбир тартыш талашын алып келип алып бүгүн ортого коюп атабыз? Кейбир инсандарга Куранды берсең, Курандын ичинен тааныш тамгасы жок. Курандан бир тамганы таанып айттагын, бул кафир, бул бидатчы, бул андайчы. Сага ким үйрөттү аны? Din жөнүндө сүйлөш үчүн өткөндө айтты. Din урматтуу мусулман бир тууган, сенин каалаган бул мал кайтара турган майданың эмес ал. Сен эс ала турган майдан эмес ал. Сен устазың ким? Паланчы. Анын устазы ким? Паланчы. Анын устазы ким? Эгер бир устаздардан илим, таалим алган болсоң, анда din жөнүндө сүйлө. Kur'an okuy albaysın da çıkıp al bana mesele aytasın bize. Je hadis sahih mene hadis mutawatir da ajrat albasan. Fiqh emne ekeni düşünbösöň, ne dese men internetten okudum, je bolsa menin kitebimde deydi. Hurmatly musulman bir toğanım. Tilka ummetun qad khalat. Tik ümmetler silerden murda ötkön. Laha ma kasabat. Silerden murda ötkönlördün kılgan kesbine je sıylığın je jazasını özдөр al. Walakum ma kasabtum. Siler de özüňördün kesbiňerge, hareketiňerge jaraşa je sıylıq je jazasını alasыңар. Wala tusalun amma kanu ya'malun. Silerden murda ötkönlördün kılık joruguna siler жооп бербейсиңер. Урматтуу мусулман bir туган. Эмне үчүн бүгүн кейбir башка мамлекеттеги эмелерди алып келип алып биз талашабыз? Bir meseleni bilip bilmestene bölünöbüz. Dindin maksatı biriktiriw. Meşke kelgende barыбыз bir ile imamlardı okutpayızbı? Bir kıblany karap atabız. Balkim silerden murdagı alımlar tigi talaşa alanday deyip mınday deyip dep atpayızbı? Alar talaşkan bolsa ijtihad kılıp, alar Kur'an'dı bilgen, hadisти bilgen, Arap grammatikasını bilgen. Özünün ijtihadına karata bir tuğra meselege jetse 2 sooп algan, kata bilip koysa 1 sooп algan. A sen ijtihad kılууга emneň bar? Hurmatly musulman bir toğan. Kur'anda tanış tamgan bolbosa, Aleyküm bil cemaat, Peygamber aytat. Cemaat menen bolgula. Ve iyyakum vel firqa. Bölünmögüle. Fe inne şeytana ma'al vahid. Jalgız menen şeytan daim birge bolat. Ek adamdan şeytan alыс bolat. Eger beyişte jirgabını kaalay turgan bolsoň, beyişten ümütüň bolsa, cemaat menen bolgun. Kimdin jakşylygy kuwantyp, jamandygy any kaygırtsa, oşol adam imandyw deyt. İmam Tirmizi rivayet kılgan hadis. Başka bir hadiste yadullahi ma'al cemaat, Allah'ın berekesi cemaat menen bolat deyt. Allah'ın rahmeti cemaat menen bolat deyt. Eger musulmanlar birbirini kaçan musulmanlarga Allah Taala'nın jardamı kelet. Musulmanlar hiç kaçan Allah'ın jardamına koldoğuna bola albayt eger ara bölünse. Birbirini kör albasa, birbirine kızgansa. Daha bir hadiske toxtalan hurmatly musulman bir tuğanım. Keçe bizden bir ejekeyimiz aytat, ustaz deyt. Dini sabak berim deyt. Bir koşulan emeler kelet de, sen bularga sabak beretkensiz, men bular men oturbayım dep ketip atat deyt. Eger sen bular men mamle kılsaň,
Биздин бүгүн Кыргызстанда кээ бир жамаат бирөөдүн жаназасына барбайт. Булардын эмеси, жакшылык жамандыгына барбайт. Ошол жанагы өзүнчө динчил болуп көрүнгөндөргө жанагы аялдарды айтып атат. Мага келди дейт, мен бул жамаатка сен буларга берет экенсиң, мен булар менен отурбайм деп кетип калды дейт. Ошол жанагындай бөлүнгөн кээ бир аялдарга дейт, колуна жөнөкөй эле салаттын рецептин жазып берсең, салат жасай албай динден сүйлөйт да. Динден эч маалыматың болбогондон кийин сен каяка бөлүнөсүң? Эмнеге жарыласың? Урматтуу мусулман бир тууган, маятта отурасыңар. Чындыгында кээ бирлер чыгып алып сыртта бирөөлөргө салам бербейт. Өзүнүн жамаатын карап турат да. О, нашы дейт. Сен кимсиң? 37-ге кирип эми балагатка же эми сажда кылып баштадың? Намазды кече баштадың, анан кийин Аллама да сүйлөсө асмандан сүйлөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт хадисинде: "Саалту Rabbi azza wa jalla arba'an." Rabbimden deyt, Allah Taala'dan 4 neseni soradım ümmetim için deyt. Fa'atani salasan wa mana'ani wahidan. Allah menin 4 soragan nersem 3'ünü berdi de birösünü beribedi deyt. Peygamber Allah'dan ne soraptır hem qarang. Sa'altullah azza wa jalla, bugün sen Allah'dan sora desem ne sorayt eleng? Kvartira soraysın, jakşınaqa ayal soraysın, diplom soraysın, jakşı bir kreslo soraşың mümkün. Peygamber Allah'dan 4 nerse soradı. Sa'alt azza ve celle alla yecma' ummeti ala dalale fa'ataniha. Allah'dan soradım. Allah'ım menin ümmetim cemaat bolgun kezde, ümmetim cemaat menen birimdik bolgun kezde ümmetüde adaşımını berbe dedim. Allah berdi deydi. Ne eken? Ümmetim başı bir bolsa ne olur eken? Adaşpaydı eken. Birinci soragan. وسألت الله عز وجل ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك قبلهم فأعطانيها. Rabbim, menden burdağı paygambarların ümmetleri açkalıktan, kaatçılıktan ölgön siyahtı, menin ümmetimi açkalık, kaatçılıktan ölbesin dep suradım, Allah berdi deydi. İnşallah paygambarın ümmeti ne olbaydı eken? Açkalıktan, kaatçılıktan, kurgakçılıktan ölbeydi ekemiz. Bunu paygambar suradım, berdi deydi. وسألت الله عز وجل ألا yelbisehum şi'an ve yudiqa ba'dhum ba'dan. Allah'ım, senden soranarım, ümmetim cemaat bolup bölünbösün. Birbirine düşman bolbosun dedim. Allah bunu mağa bergen jok deydi. İmam Ahmad rivayet kılgan hadis. Muhammed aleyhisselam ümmeti eğer birimdikte olsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ma'sum bi mufradi, al jalgız Allah'ın katasından günöden saktalgan. Alemi ümmetçi Peygamber aytat. Anas ibn Malik'ten yaqulu sami'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yaqul inna ummeti len tectemi ala dalale. Menin ümmetim buzuku yolda birikmeyt deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fa iza ra'aytum ihtilafan, ey ümmetim deydi Peygamber. Kaçan eldin arasında pikir kelişpestik körsöңөр, tartış talaştı körüp kalsaňar, fa aleykum bi siwadil azam, kapkara bolgon köpçülükke koşulgula deydi. Kimge koşulgula deydi? Eger ümmetimin arasında kayçı pikir bolup bölüngöndü körsöňör, köpçülüktün tarabında bolgula deydi. Bette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim dalalatta tur emes yolda birikpeyt degeni ümmetin Peygamber'in amanatını jetkizүүчү alımların pikirini aytıp atat. 80%, 90% ulamalar başka bir jakşı bakıtka çakırsa 5-6'dan çıkıp alıp tiyaka tartpagın da sen. Jaratkan Allah tabarak ve taala keremetli Kur'an'da aytat. Ve in tuti' aksara men fil ard, eğer jerdeginin köpçülüklerini başıysan, itaat kılsan, yudilluka an sabilillah, Allah'ın yoldan seni adaştırat. İn yettebi'une illa zan, al köpçülük özünün gümönü menen pamoyumu de al jüre öret. Ve inhum illa yahrusun. Köpçülük ne kılat eken?
Күмөнү менен өзүнүн нафсы менен erişip жүрө берет. Ан'ам сүрөсү 116 аят. Абу Хайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар айтты: "Мен хаража минат та'a." Kim başı үйдөн чыгып, ва фаракал жамаа, жамааттан бөлүнсө, фамата, жамааттан чыгып алып бөлүнсө, жамаатты бөлсө, кийин өлүп калса, мата митатан жахилиятан, исламга чейинки жахилдердин жолунда өлүп турал дейт. Ва мен хаража ала уммати, кимдеки мен үммөтүмө каршы чыкса, ал адамда не? Жахилият жолунда өлөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, жамаат, биримдик өтө биздин негизги бүгүн муктаж болгон нерсе. Мына хадисти караң, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ал-муслиму ахул муслим дейт. Мусулман, мусулмандын агасы дейт. Кыргыз, кыргыздын агасы деген жок, же өзбек, өзбектин агасы деген жок. Не экен? Мусулман, мусулмандын агасы. Ла язлимуху. Мусулман, мусулмандын бир тууганы болгондон кийин бири-бирине зулум кылбайт. Бири-биринин укугун тепсебейт. Вала юслимуху, же душманга тапшырып да койбойт. Жардамсыз таштап койбойт. Кайсы мусулман болсун? Сен мусулмансыңбы? Ал дунганбы? Африканецпи? Американецпи? Мусулман сенин агаң. Бөлө албайсың. Урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге муну үйрөтөт. Биздин иманыбыз bir musulmanды сүйүүгө барымта экен. Иманыбыздын бекем болуусу неге байланыштуу экен? Bir musulmanга болгон сүйүүдө Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахи ма юхиббу ли нафси." Имам Бухари риваят кылган. Силердин бирөөңөрдүнө иманыңар толук болбойт, өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгө башка бир мусулманга жакшы көрмөйүнчө дейт. Өзүңө жакшы көргөн нерсени экинчи мусулманга жакшы көрмөйүнчө иманың бар, бирок толук эмес. Бекем эмес. Bir rivayette "Antakra li ahika ma takra li nafsik." Başka bir rivayette sizlerden birөөңөрдүн иманыңар толук болбойт, өзүңө жаман көргөн нерсени экинчи мусулманга да жаман көрмөйүнчө. Senin imanın, урматтуу мусулман бир тууган, имандын аламаты белгиси, имандын белгиси эмне экен? Экинчи мусулманга өзүңө жакшы көргөн нерсени жакшы көрөсүң. Аллах Таалага сенин болгон, жакын болгон аламатың өзүңө жакшы көргөн нерсени башка бир мусулманга жакшы көрөсүң. Ne üçün sen uşol cemaattansın? Abu Hurayradan Allah Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La tadkhulunal cennete hatta tu'minu." İmandı bolmoyunca beşikке kire albaysыңар deydi. Beşikке kaçan kire etkemiz? "Ve la tu'minu hatta tahabbu." İmandı bol albaysыңар birbiriңерди süymöyünce. Birbiringdi yaxşı görmöyünce imandı bol albaysın. "Awala adullukum ala şeyin." Sizlerge үйrөтөйүн mü deydi bir nerseni. "İza fa'altum tahabbtum." Men үйrötkön nerseni kılsaňar, araňarda süýü paýda bolat, үйrötөйүн mü deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Үйrötüň dep sahabalar aytsa, "Afşus salama baynakum." Araňarda bir-biriňerge salam aytkıla deydi. Men apırtkan jokmун, urmatly musulman bir toogan. Kırgızstandın azır şahardagı kayсы meçitke bargıla edi? Namazdan keyin kebirler çıkıp alıp birbirine salam berbeydi. Cemaat bol bölünüp alат. Al burçta, al burçta. Mo bizdikiler deydi. Ha Peygamber Aleyhisselam ne deyot? Afşu selame beynakum. Musulmanlar birbirine salamdı jaygıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir musulman ikinci musulmandı süyüsü, bir musulman ikinci musulmana salam berüsü bul imandın alamat belgilerden, imandın şartından deydi. Kimnin jürögüde bir imandığı jaman körүү bolsa, bunun ulutu başka dep, uruğu başka dep, je bul başka cemaattan dep birөөdü jaman körө turgan bolsoň, anda sendegi jürögünden imandın alamat belgisi bolgon nerse çıkıp ketti. Kimde kim eldi biriktirүүгө эмес, bölүүгө hareket kılsa. Al Allah jana Peygamber razı bolbogon jolgo düştü al. Jaratkan Allah Tebaraka ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'inde Peygamber Madina'dan Mekke'ye kelgen kezde
Ka'banın üstüne çıkarıp Hazreti Bilal'da azan ayttırdı. Hazreti Bilal Efiyopyadan kelgen. Karalardan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Azan aytıp jatsa, yüreğinde oğrusu var, münafıklar, eki yüzlüler. Muhammed bundan başka kara kargan tappay kalıp Ka'banın üstüne Bilal'dı çıkarıp koydu deydi. Negirdi çıkarıp koydu deydi. Allah oşonda bu ayet düşürüyor. Hucurat suresi 13. ayet. Ya eyyuhannas, o insanlar, inna halaknakum min zekari ve unsa. Sizlerdi bir erkekten adam atadan ve bir ırgaçıdan havayeneden yarattık. Ve cealnakum şuuben. Sizlerdi elder kılıp yarattık. Kırgız, Dungan, Tacik, Özbek başka Tatar kılıp. Ve kabail oşol eldin içinen urular kılıp yarattık. Soltosun bu, sayaksın bu, kıpçaksın bu, sarbağısın bu. Ne için? Birbirini kemsinti için bu. Birbirinden boy kötörü için mi? Yok. Lita'arafu birbirinden tanışı için. Litata'avanu birbirine yardım beri için. Birinde çok nörsü ekinçinden alı için. İnne akramakum indallah atqakum. Allah'ın aldığı en sıyılığınar, en urmattığınar kimin erde takva olsa. Ulutun emez, uruğun emez, udas devrenin emez. Oturgan kreslon emez. Ne karaytken? Allah'ın aslında ölçüm, yüreğindeki imanını karatır. İnsan aslımız bir. Atağımız adam, enemiz hava. Hurmatı Müslüman bir toğan. Bizdin cinsimiz, ulutumuz, uruğumuz, tilimiz başka bolbosun. Bir atadan, bir eneden ekemiz. Oşonda yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem da'uha fe inneha muntinne. Ey, uruğu menen sıymıktanıp, ulutun menen sıymıktanıp başkalardı kemsintken taştağıla. Bu sassık nerse, bu cahilat İslam'a çeyinki musulman emeslerden sıfatı deydi. Uturkul asabiyya. Traybalist bolğan taşta, ulutçul bolğan taşta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıga barganda min adamınday hutba kıldı. Minada kayrılısı, ya yuhannas, o insanlar. Ala inne rabbakum azze ve celle vahid. Köngül buruğla, silerdi jaratucu Allah bir. Ve la inne abakum vahid. Atanar bir adam. Ala la fadla arabiyyin li acamin. Arap emes, uluttan jogor emes. Uluda emes. Ala la fadla asvad ala ahmar. Karalar aktardan ulu emes. Ce aktar kızıldardan ulu emes. İlla bit takva. Bırak insanların ayırması takva menen bolot dedi. Ala kad ballaq Peygamber aytdı. Ey köngül bulga jetkizdin mi? Peygamber aytdı. Jetkizdin mi? Sahabalar ova jetkizdiniz. Bizdin Arap emesden ağыбыз karadan ayırmabız yok eken, barыбыз atabız bir eken, dinimiz bir eken. Peygamber jetkizdin mi dediler sahabalar jetkizdin. Qalu liyuballighi shahid al-gayb. Men uqqandar uqpagandarga jetkizsin dedi. Uqqandarga jetkizsin dedi. Al-muslimuna sevasiyatun ka asnanil misht. Musulmanlar taraqtın tişindey bir biz. Hiçbir nevz yok eken. Ayırmabız yok. Bardığız bir ekemiz. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Bir ayet, bir hadis menen sözümde ayaktayım inşallah. Şura suresi 27. ayet. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهَ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ. Eğer Allah Teala bendelerge rızkı, baylıktı, azık okatты kalagандай berip koysa labagav, çekten çıkıp ketmek insanlar. Yerde ne kılatken? Çekten çıkıp ketmek. Walakin biroq Allah yunazzil bi qadri ma yasha. Allah özü kalaganday, kalagan bendege kalaganday beret. İnnehu bi ibadi habirun basir. Allah bendelerin kanday eken biluvchi jana körüp turuvchi. Şura suresi 27. ayet. Bu hadiste buğa teşel bir hadis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hadiste aytırken inne min ibadi men law aghnaytuhu lafsadahul ghina. Benim bendelerim arasında şunda bende var deydi Allah Teala. Eğer baylık versem oşo baylık anı buzu vermek deydi. Ve inne min ibadi men law afqartahu lafsadahul faqr. Benim bendelerimde bir bendeler var. Anı kembagallık koysam oşo kembagallık anı buzup koymak deydi. Menin imanlı bendelerim arasında
La yasuh imanu illa bi. Kebirlerin imanı bir gana kembagaldık menen imanı beken bolot deydi. Kebir adamlar var deydi, anın imanı şu baylığı, kenençiligi menen imanı beken bolot deydi. Kebir imandılar var, anın imanı urmatlı Müslüman bir tuğanım bir gana oru menen bolot deydi. Kebir insanlar eğer ağa den soğuluk verse imandan çıkıp verdi. Kebir adamdın imanı den soğuluk menen bolot, ağa oru verse imandan ajırap ketet deydi. Keyin Allah Taala aytadi. Ana Rabbul alamin. Alamdı jaratkan men deydi. Ve udabbiru umuri ibadi. Bendelerim işin jolga saluuchu menmin deydi. Bi ilmi öz ilim menen. Alardın jürögüne jaraşa. Emi suroo. Senin jürögüңдө emне niyetin var? Eger jürögüңdө niyetin jakşı bolsa Allah Taala niyetine jaraşa berет. İçiň buzulgan bolsa, içki dünýäň buzuk bolsa, oşa buzuk jolda bolasın. Urmatly Müslüman bir tuğan. Bugün kebir aytat da menin kolumda jok. Şükür kıl barına. Bul Allah'ın kaloosu. Sa'd ibn Waqqas degen paygambardın taykesi bolgon, taykeňerdi körsetgile mana men tagam dep paygambardy maktançy bele. Sa'd ibn Waqqas sahabalarynın arasında duası mustajap bolgan zat. Kim eken? Tilegenini duasını Allah beret ele. Qarıgan kezde köz aciz bolup közü körbey kalgan kezde sahabalar mınday deydi. Ya Sa'd, emne üçün Allah Taala'dan suranbaysın, közüňdi qaytarıp bersin deydi. Sa'd ibn Waqqas aytat, menin kalowum emas, Allah'ın kalowu men üçün özümdün kalowumdan jogorrak durat deydi. Allah'ın bergenine men razımın deydi. Anday olsa o bende Allah'ın bergenine razı bolgun. Bul Allah Taala'nın kalowusu. Senin kalowuň emas, Allah'ın kalowusu şu beken, Allah'ın bergenine taslim tapşyrılasın, razı bolasın. Negizgi sözübüz neydi urmatly Müslüman bir tuğan? Aleykum bil cema'a, cemaat menen bir bolgula ve iyyakum vel firqa, bölünmögüle. Al cema'a rahma, birimlikte Allah'ın rahmatı merimi var. Vel firqat azabun, bölünüde Allah'ın azabı var. Allahümme gfir lana zunubana ve keffir anna seyyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetike ya erhamer rahimin.